Sırf ona ilgin olmadığını ispat edebilmek için bu yaptıklarına değdi mi Halil? Ne yapacağım ben seninle? Sana teslim olmaktansa her şey benim hayallerim satılık değil. Tek bir insan tanıyorum ben, o da sensin. Yok ederim daha iyi. Demek dediğini yaptın. İstediği olmayınca etrafı yakıp yıkıp sağladı. Suç bende. Sana hiç güvenmemeliydim. Nefret. Önce beni umutlandırıp bulutların üzerine çıkardı. Sonra da yere çakılma. Zeynep. Bir daha sana güvenip asla hayal kurmayacağım abla. Ediyorum Zeynep'ten. Şimdi ne diyeceğim aileme? Neden kabul et? سنشاهد في الحلقات القادمة من مسلسل تل الرياح انضمام شخصيات جديدة إلى المسلسل، وأغلبية الشخصيات الذين سوف تنضم سوف يكونون أعداء جدد، فمن غير المنطقي أن تبقى سنغول وحدها هي العدو الأساسي في المسلسل، بالخصوص بعد أن يتزوج خليل وزينب سوف يتم كشف حقيقة سنغول، ولهذا سوف نشاهد ظهور الكثير من الشخصيات المعادية لهم، فطبعا سوف يظهر الكثير من الأشخاص في عائلة زينب، وكذلك سوف يظهر الكثير من عائلة خليل التي فيها أساسا